Tuna kan muang hian June ni som pathum sang ni som ni pakhat khan YMA Dawrpui branch te chuan YMA de den chenin saron venga containment zone le 4C area te disinfectant in aron kap chuak veka covid wanga har satna kan to te awanga min ngai saka hetianga kan veng min ka thiang hlim sak awang hian kan lom hle ani tin keini saron veng chau an kap lova zarkot le tui thiang te po an kap thiang hlim bokani COVID-19 awang hian keini India rama state pakhat Mizoram po hian har satna kan tok na sa hle a Mizoram a hian case singkhat sanga zathum somruk pathum nei to in mi somsari in an thi pha to ani Mizoram bi ka hian COVID-19 case nei tamber te jinga mi kan ni meka shikai to zong hi zanga somsari paruk ni to in mi zathum somria pariat enkol dam to ania tuna hian shivei meki mi za somriat pali om mekin mi pali in nun na anchan to bokani tuna shivei mek mi za somriat pali ti zinga hian 4C Community COVID Care Center a mi somthum anum meka mundang agape COVID Care Center a mi somthum BSUP COVID Care Center a mi somkwale ZMC a mi som pakhat te enkol mek anibok home isolation mi som pali anum mek bok ani Bóc lớn rồi. Thành phần nó
COVID-19 awanga sarun veng chungin harsat na kan to te sha containment zone le veng chung hun sang sanga inven na disinfectant miron ka sak awang hian keini sarun veng mi pui te kan lom hle a sarun veng mi pui ayo in sarun veng local level task force te chuan lom thu kan soyani